Jug je komandovao general Fikret Čuskić. Pored jedinica 7. korpusa u sastav su ove operativne grupe ušle 510. i 501. brigada. Hoćemo li do Banja Luke ako Bog da? Hoćemo. Ako Bog da. Poginulo je 48 pripadnika 17. krajiške, od komandira vodova Četa do zamjenika komandanta bataljona Velida Husića i ranjeno je 270 ljudi. Znači, u Krajinu sam došao sa 4 bataljona, a nakon ovih borbi oslobađanja Savskog mosta onda sam morao rasformirati 3. bataljon, ostali smo opet sa 3 bataljona. Ovo ti je draga rijeka Savana, vidite mi. Ma ne znam ja, ovdje jebite i ovdje, evo, moram na četvorki. Na četvorki. Jesi razumio? I onda smo trebali desno od Tomine da idemo preko na pravce prema opet Banja Luci, prema Omarsku. Nepoznati krajiški pjesnik drhtavom rukom zapisao, a pripadnici 5. korpusa bosanske vojske u specifičnom krajiškom etnomotivu skrojili su melodiju za pjesmu kojom su predosjećali da će im biti zabranjeno da oslobode zemlju. Ideale, nemoj pregovarat, nemoj pregovarat, naša vojska granice će stvarat. Krajina je prebrodila krizu, prebrodila krizu, sad stizna godina nam je blizu. U Sanskom mostu je gardijska brigada porazila Arkanovce, a tada su zarobili Arkanov džip. Četnici pružali otpor u pošti sporadično i nažalost tu su poginula 3 pripadnika 5. korpusa, a onda gore smo mi zarobili Arkanov džip i zadržali ga tu kao ratni plijen i malo smo se posle toga zezali. Arkanov su bili tu, Arkanov je pobjegao možda za neki 10 minuta iz tog svog štaba. Cecine slike su bile, trebalo je koncertiva za 2 dana. A u hotelu Sanos je bio zakazan, u stvari organizovan koncert ove Cece Ražnjatović, Arkanove supruge. Počeli su zvoniti telefone i zovu ljudi srpske nacionalnosti koji su trebali valjda doći na taj koncert. Šta ima, jel koncert, ko pjeva,